The Mizoram Registration of Tourist Trade Amendment Bill 2026 hi a bill nei tu Lalnghinglova Hmar Minister zaom takin House sa introduce phalna rondil sela ilo so mangu. Pu Deputy Speaker Kalome. The Mizoram Registration of Tourist Trade Amendment Bill 2026 hi e House zaom taka hian introduce krondile. Ole bill nei tu Minister zaom takin House sa introduce phalna rondila kan phal sakem kan phal sak chuan tu na introduce sela soi ho turin ron bu hmal box sela ilo so mangu. Deputy Speaker Kalome. Hey, he bill kan ron putlu turahi amasain thupa kan choi duwa achan chu kan statement of objects and reasons kan on da khan point pakhat panhi pathum pali panga kha kan da dul maya atira chuan pu Deputy Speaker he amendment bill kan putlu tur chungchanga le hemi chevela hian thil dang han putlu tel tura kha kan nei nual me tourism hian in han siam rem turate ta chuan e kan rules nei lai te kan guidelines thren khatte nen khan chungte ne na atira thelu tel ani amai ro chu siam remin kan amendment nei tura hi chu helai te chau hian isia ti in tuna kan ron putlu tur patnia hi kan amendment tu chu ani ta ni chu wang chuan pu Deputy Speaker ri phalna in kan statement of objects and reasons a khan apatni na chawa hi tun tuma mi tan chun applicable ta ni ti kha min pom sa thei chun galom lenga amo phur tu no mani chon keima mo phurna nia azia lo hle maya thil dang kha chu kan guideline sami te le kan rules siama mi te atira kan thelu tel zinga khana tela ei amen nga ya kha chu kan statement of objects and reasons apani na chau kha ani chuan pu Deputy Speaker chun zom min phal sak chuan ya background claim kan soyanga e hei kum sang ni le som ni khan the Mizoram Registration of Trade Act hi Mizoram sarkar hian alo nei to a apulu tu te po an chuanom hle ani March ni som ni le pali sang ni le som ni a notify ani a chuan hei hian in tourism kai noya sum don na kan tourist te chevela in nam hoi te ta na in zialuna registration dan ania in sum don na kalpui dan tur tlang puile a kai noi dang te a huam telani chu ta chuan pu Deputy Speaker Mizoram sarkar chuan department chan te an siam rema kan thriat theu angin tun ma a LAD om thina kha LAD kha a om talawatuna chuan rural development ne na kai kop ni in RDNA kha lo ni ta chuan chuan pu Deputy Speaker the Government of Mizoram Allocation of Business Rules 2019 siam thatna notification January ni som le paru sang ni som ni le panga ti chuan schedule som ni le pakhatna tourism department nuaya tourism department na achan tura chuan an tho tur som le panina municipal area pon lama park picnic na mun le inti hlim na mun dang te zialu le enkol ti chu bel alo ni ta ni chumi om zia chu tunhma tourism department na achan ngai lo te kha alo chan tak sia chuan tuna kan act kal me ka hian khang te kha bil lu te langai ta ti in amendment hi atul ti in law and judicial department chuan in observation an nei ta chu pu Deputy Speaker he amendment lo chuan na hi nia awlsam zong a soi chuan a thalo mole tia han kalpui duak theite pon ni arin oma amai ro chu tourism le a cheve tin kan amendment ina aken tel te po soi chun zom du kan omani chuan in soi thei phei chuan ya imponi se kan amendment bi ka kha pu Deputy Speaker kan soi fia do nga pakhatna chuan chapter 1 definition section 2 noya khan subsection 1 kha siam thadania kan chia chu kan pu Deputy Speaker ri phalnain hotel means any premises establishment or part of premises including hotel holiday home resort homestays lodges guest houses bread and breakfast houseboat bar or a tent where lodging is provided for a monetary consideration ti zoa khan beltur anita amendment an chuan
bu deputy speaker abel tur zong chu heng te hi ni and may also include parks, picnic spots and other recreational centers for the purpose of this act. Hemi act amitan bi khanin khang ate kha ni china tourism department noya anon tel belta ka te da beldil na mai kha ania a simple zong soi chuan apan hina chuan chapter 9 miscellaneous noya khan section som nga le pangana power to make rules zoa khan section 55a kha bel anidona power to make regulations anidona he section noya hian sarkar in sumdong te anin zialule anin enkol na dan siama phal sakta section 55a a chuan heng te hida anidona he hitun amendment a ganon pulutel chu anitani pu deputy speaker ri phalna in power to make regulation 55a the government may by notification in the official gazette make regulations for accommodation units and restaurants which may provide for anita adana siam thina te chuan pakhamna chuan standards to be maintained enge ni akan du aman manina andu ang ankal pui tura heng home te hotel te park te nilawin anzom tura khadan tourism department in asiam phal sangdani panhina chuan in bi akan monitoring and evaluation te nia an monitor thinang an endik thinang an evaluate thinang an thatle an chiat an clean lo an tlak lo kha an endik ve thinang pathumna chuan incentives and concessions te nia a incentive chu an in zialu chuan heng te ham thatna ni ti kha nia entirnan publicity chungchang at tourism department in an hnuaiami apum pui pak le lodges te chu heng te hin ni ti kha kan website ate kan social media handle le thil dang ate kan tilar ve theyanga tin training te heng ho te tan an thok tu te tan kan buat sei sak theya exposure tour te a travel engeni thil hrang a trade fair ti le thil dang ate an tel ve thei thrinanga tin loan lak te thlenga apui theina turanga kha incentives and concessions tin hnuai kha na ta ni pu deputy speaker khai khom na tan chuan he kan amendment ina atum bera chu kan dan nei sa a omlo tourism hoi lo bet thar si chu mi te kan regulate ve theina tur le chu dan huaya him zo ka kan hun theina tura deal belna ani bera khang te kha pu deputy speaker kan soi hon thiam dan chu ania remiti chuan soi hoa pass thei kan du hle ani kalome Minister zaom takin amil chung sang soi tur te soin abil puru chante min sil to a amendment bill bok ania a move to in fiat takin amel ngai lai te aron soi fiat to boka bill amendment hi dan sa tlem siam that zo ani awangin soi ho chiam ani ngai lem lo wa soi du kan omem soi du chon ba ni pharte ang soi du kan om lo engineer Ginzalala champagne bill tu mele not bill tu is home who speaker hun min pek deputy speaker hun min pek avan kalome soi du kan tam ne lo riu maya poni se pawimawh khop maya hei tourism lam hi kan stress viu ngai chhodon in ka hre a voine hian tai matakin kan ti chho zel ngai nin ka hre a hei amendment bill hi tlem viu na in thil pawimawh top nin ka hre a hei kom te ponon ti tha khop maya tourism lam hi an tang ka ti a voine hian kan economy a hian in contribution lian tak an nei chho zel don in hriat a ro pui khop maya lo mom khop maya thei top ran chua zel selangin voine hian kan bel tur ho he standards to be maintained ti te monitoring and evaluation ti the incentive and concession ti lai te ani a chan ngai khop ma he standard to be maintained tianga te po hianin kan restaurant te kan hotel te kan homestay te hi
เที่ยงริมนักกงอาพวกเฮียนจันกันง่ายคบอินกระเทียไอตัวกันชอบดานะที่พวกเฮียนินตัวริสิกันฮีบเล่มลวันนี้ตุนดินหัวหน้าจวนดอกานะกันมิโซดานินเพลงประคัดกันกันสวจอมเด็กวักไม่ชินขานี่ขัดยังเตะน้ำดังตันส่วนเต้นคบอินกระริงเวสเลนันเวสเตปกันเทียร์สันเทียมเตปฮิดูวิวชาวอินกระริงขัดยังเตะสวยตัวตั้มคบมายาทีน monitoring evaluation อ่ะพอ star rating เตปฮิเป็กชาวข้าอันริรุกชาววิวตัวกันง่ายขัดยังกันตีชาวขจวนกันรีสอร์ทเตปอันจังชาววิวดาวนั่นนี่ทีนผู้ deputy speaker เฮลัยเฮียนินอเมนเอกเฮียนินทิลปขัดกัดเชียร์ฟูแล้วมายาปอยโมเดลไม่เนี่ยกระเทียดจู tourist area ที่ฮีอันนี้tourist area means any notified by the government in the official gazette to be a tourist area for the purpose of this act ที่อันนี้tourist area ฮีกระเทียดส่วนเหล่าจวน government gazette อาเฮียนกัน notified ว่าไม่กันละเช่นเนี้ยลว่าอามาเราจะกันถิ่นลุงละมาฮิจวนอินทอริสเอเรียกันในตัวนี้เอ็นตีนันหางลุงเลนกลางกันตีเตะเรย์เอกเตะมุยฟังสกรุมุยด้วยเละเทนโซลกันตียงเตะมีปุ่นทอริสเอเรียกันไงเตะอันนี้หางลุงเลนกลางไปจะให้ตัวไล่กันลุนชาววิวมายาหางฮิเช่นขัดสวยดานพิจารไปเตะนี่อันเตียcái bố bảy tế cái này cái u nào luôn đi, chứ vào in, tôi nói phải cho nên tôi riêng nên chọn nó sẽ mềm mại hết tiếng tourist area hi danin tourist area puan hi min phal sak khachuan puan te hi a thalom ni kan la ti lo chuan kan ti khalai khanin thil tam tak khati tourist area kan puan thei khachuan en tinan akei hi ka hian na zim khopa ai tiang lama hianin ka tui ve ringot maya tui thua chuan he tiang lama thiam na nei le a degree po nei kan ni chi big lova khatinga tourist area kan puan khachuan tuna hian kan rules lama atelem ka helova en tinan night club ang chi deuh te emo open air concert ang ring deuh te po kan nei me kan ni tuna po hianin khila ate po hian anan ti chho ve thina ama ro chu kan van ne ya chenom khovenga hianin complain hi alom lem lo tun din huna ama ro chu khatinga tourist area kan puan chuan khalai khan music te polo de bang bang ta po ni se poilu tuk lo tur le phalchin kan nei thiam hi poimo khom mai na kin zel tan po poimo in kar ringa open air concert kan tiang deuh chi te khalai area kha jon phal te lo ni tang se tin kha mai anilova visual media kan tiang chi te po hey big screen kan ti te live telecast kan tiang chi te LED display kha tiang chi le cinema hall mo kha tiang chi te kan ti chho thei kha achul chho viau in ka ringa tuna pon kan mamo to ani chu chuni wangin tourist area puan vata hinglai te le mun dang dang te kha tianga dananga phal sak hi achul khop in ka ringa tin tourist area kan puan khachuan khami tourist area chunga khanin incentive le concession te po hi pek chok thei da kan nei khachuanin nasa takin tourism lami abuse donani tin chu tiang bokin khatianga tourist area dewa kan nei khachuan dana hianin pu deputy speaker soi tur vaka nom do lovania minit nga ka dito laklo social lo khalai area khan police le khatiang security lam te po hi kan provide chok te po hi ngai viewin karinga hi kan next step tur ani hrim maya chu wangin heng te po hi ngai tuan na kan sen chho zel hi ngai in ka ria tin infrastructure lam te po khatianga khan kan ti chho view ngai ta ni ani lo chuan tourism ma hian tu na hian kanan ma kan son chho view do nang in lang na an let le ma yang ti lom de mai ni ve thona kan hria dang khan kha goa te pon tla hi mani khatiang khanin hetia tourism on phur lai hian kan lo chan ve te hi poimo khop don ka ria
adol le chuan kan soidu chu branding kan le hengai ni branding hi enge kan branding ti hi kan than thiam vat anga ya keini rama chuan branding tu hi kan nga ang reng khop maya entinan mun chen khada chuanin waterfalls ten nei ni keini chuan eco tourism te po kan nei thaviu dona e branding atana kan ron rod du chu po deputy speaker e cleanliness hi ani thiang lim na hi hi Mizoram kan lar na tur ania cleanliness hi masa de ni stress ang u e tourist mun dang tam tak hi an thiang lim lo em mai ni India ma hianin keini hi kan dang lamna kan uniqueness tur a hian kan da chu wangin rod du na pakhat kan ya litter free zone te hi ipuang tiang u tourism halang nin entin aizo khu pui chu nga hianin chan mari tanga zar ko tin kar mo kilometer ni khattale mo bulchan nan ka it khop maya litter free zone bol lo reng pai phal lo na chil po chak phal lo na kan zo ki do tai mo akas sar mun don chu simole dole pu deputy speaker khatenga e hun kan nei thei hlap khachuanin e tourist kan hip don na tin a chei po chei moi em mila khalai bor vel khachu litter free zone kan pon nei chu khata khanin convergence te pon UDNPA kan ti te traffic police tenen AMC tenen home department tenen changruale la khatian khanin litter free zone te hi hemi tourist area kan pon na a hianin siam theila chuanin nas takin tourism lama ma kan son ngei don ani ti hi thanem ngai takin kan soi ve ni who deputy speaker the Mizoram registration of tourist trade amendment bill 2026 kathopa hi pass ngai yangu deputy speaker ko lo me le tu a soi liang soi tu kan om to lo chuan kan leader of opposition ni soi tu te han te han soi se ani chon lo so mang deputy speaker Voina, the Mizoram Registrations of Tourist Trade Amendment Bill Sani Samni Paruk. So how to rin kan minister in ran puluta section pani maite ania ahar lova tinhan sel po hianin kan ramtana thil thatak pawimawh kan mason na ina kintel ania tirwal chuanin hei a department bo sai na sa hle maya amendment bill kan hu to zong ai cha po ka ringlo tourism department ania mi te hip tur zongin thil te pon ti thiam ni meng kan ti dewa chulai te chuanin amendment bill abodin on ti chakho mai han soi du kan nei chu section pani na ai akhanin hotel hilfiana akha ananda a chumikal zel bel na kha anon ni de bera hotel kha hemi hotel pa ngai holiday home te resort te homestay te lodge guest house bread and breakfast te houseboat te ania bel tura khan picnic spot le others recreational center te a karil ru achon a hil fira chung khalian tama ma em o katia mun ni ate po hian a then theim le homestay le tent ti te hi chu a in thau via wanga micro small le large ang te po in establishment te hi kal zela chon chen deuh lo chuanin a big takin thingtang lama kan entrepreneur ho te ta po guidelines kan siam dona khanin a in thau lutuk theng em ti te kha kan club khoma kha alian mama em ti a thalo ni lovin kal zel tura insa son kan ti don hianin athara zo ka hi ron ti bel mai hi athagem oti dan siam phunga ta na kan rot tel du him ania chu tiang deuh che in amendment section somnga le panga na tuna somnga le panga e kan hanti siama hianin e kangai tu na local omde wa oma kan maso na tur chungchanga an dan le sai siam thei tur ang chi sang te thil enga mo han huama khanin enga tinge government guest house circuit house te tourist lodge te government rest house ang chi te somnga le parukna khanin an huam lovang ti a han ti bi kher kha
mi khual te kan tam tel tela tourist te kan nga official se po kan jina sarkar mun ma restriction kan han khuak hir tel theilo hi kal zel tura maso na ken na tura hianin an tha hi a hian zar zau se ai thlung ma em o kati dewa he chu ji edit chana ni anti dong nge department sang hianin heng hi kan operate box sia chunga chuanin standard operations atana manual anga madu hi chu anti hi inthlung lo se langin mimal en kol amo all ho en kol amo chau cover lovin sarkar ina kan manei se po hi tel thei se chu kal zel tura kan tourist street legislative tourist street amendment bill hianin in thlung lovin an thai zau ma ro se anon ti hi tha ka ti rualin ai thlung ma ni e ka tia amendment bill hi a tha ka ti khop mai tuna kan house leader in soi tur nei chuan soi done soi long mo tuna minister zong takin abil chungchang soi tu te soin abil purlu chante mi hril to a amendment bill bok ania a move to in fear takin men ngai lai te aron soi fia to boka kan minister zong takin the Mizoram registration of tourist trade amendment bill 2026 to house passed during tuna deal during the losomang ron when up se deputy speaker kalome khatu mai min haw lo kan lom le mai ti sual pal kan nei po khamin ngai dam nin kan thria the Mizoram registration of tourist trade amendment bill sang hi som ni le paru kha kedang khan member patni in min soi puya min tui pui dun le maya lomum le maya champhai not bill tu H Ginzalala han soi te kha athe ang han chang don taila khami a tourist area chungchang khan kumsan ni som ni le pathum July ni som le pakua khan sarkar hian alo notify to a Mizoram pumi tourist area tan alo puang to ani kha ti dang la memo bele mo payamo la ni lova ti chuan e thil pakhat branding a soi kha pawimawh hle maya pu deputy speaker Mizoram hian larbik na tur mina min han ena Mizoram an tlo chak chan tur engtenge Mizoram a om tia kha tuna kan han thlan ria hi chuanin culture adventure le nature kan han tia soi tur tam taka oma mai ro chu lakina demand soi ni ate kan na soi nga adventure tourism ringot poi soi a cha poma kan nature te po environment and forest department ne na kan tho ho dan te troya le dampa wildlife sanctuary bika nature based tourism atana ruam an na kan nei te po hi soi tur tam ta kan nei atin chung zong a chuan kan ngai pawimawh chu community based ani ta di van tlang ne khotlang ne na tang rualin mi pui nol pui te tourist friendly ni tura in zirtir chungin ti ania in hei ba ka hian H Ginzalala zona le arot nakal zela khan niti ayuk nen hian kanin kom ho dona tourism chungchang bi conclave kan buat sai dona ani ruwa man nain February thla khan kan ju sei ho to a Delhi meeting round khat om le se chumin huwa Mizoram iti angu anon tia oro dar khatar ya kan break huna hi kan kaltang puisian kan zo lo to miniang deputy speaker ole thu ne maya break zo apo kan soi chun zom le thei to ba kalome kan soi zo maya nge ti khan the chuan community based kan han ti khanen kan ngai poimo chu mi pui tel ve zelin mi pui te ne na tang hoin ti ania ti chuan thil pakhat le chu H Ginzalala han soi bi ka khanen hemi tourist ho inam Mizoram nuaman ti chan tur kan siam ngai ati kan fai ti chungchang cleanliness a soi kha apoi motel maya pu deputy speaker Mizoram he kan fai ni lawa India ram hi abala in khai khin ra la chuanin kan fai ta thlatani sabram te kho chakte nen chuanin in khai khin chi lawa mai ro chu India ram kho pui dang te
nena ngai tu chon ai zo la faya sai tu la faya lung le faya champai faya chu tiangin khopui dang te po si ha lung tai thlengin kolasi ma mit mo kan soilan lo zong zong te po ti chuan thing tlang khuwa fai hi alom me mai tu na hen kan tourist te hi chulama chuanin an han kal chho tan ta a ta chuan hun rem chang tlem kan hun a thol deuh bawk vai kan lak zok du chu kumin kumsang ni som ni le paruk bi ka hi sensitization le awareness atan tourism department chuan man uar kan tuma mi puiten he na tourist an lo pung zela rel te thlo theina te kong te kan lo nei that chho zela wangin kan lom viau lai yan nakina chuan nok kan i hun hi ala thleng thuai thei heng ho te ne na chen ho thiam engtinge kan lo don sonang engtinge kan ram economy ne na kan her remanga kan ram ta na mason na kan chan tirang entina pu deputy speaker tun financial year a big April and December a mi nuai ruk le sing sa river an local to foreigner ringot po sing khat don an local to ani ta chuan nuai ruk chulo ni ta se entir nan cheng sang khat chau po mang ta se nuai sang ruk Mizoram kan poisa ni mi lo ron da ta ni sang khat an mang don lo sang khat aina tam don ani chu Mizoram economy ta na an contribute hi atam me ma chu ti rol chuan chen ho pui thiam angaya phur tak le enge ni tha tho taka kan lo lom rual hian nakina anjinga mi chet moi lo mo ke ni kan lo chet moi lo mo wanga thil thleng thei rail station ani mo hotel ani mo khang zong zong khan heram hian in zirtir kan mo kan in zir mek zela chutianga chuan abul tran na tan ko khan ho te ne na soi ho na te po bul kan lo tran to civil society organization he NGO kan ti te zir lai pol te ne na soi ho na te labuat sai zel kan tuma atam theang ber soi ho wila kan ram ta na economy na sataka ti thang thei tur hi kan don son thiam angai hle ani chuan anung beratan chuan Lalchhandama Ralte leader of opposition nina thanem min ngai puina khan lom thu ka soya ni china aron soya kha government guest house at po khan SOP antila ti po kha kan du thu sam chu ani anga mai ro chu ke ni tourism department chuan tourism industry nuai ezong tu te ta na act bi kha ani wang khan tu na mi hi chu a principal act kha kanan khoi boi ta chi alowa government guest house le rest houses kha chu an han ti tel lo chana ni ti chuan hotel khil fi anate a guide enge ni inin thlapung lu tu ka ni ti te tin a guideline sa khan engtina mo in thren lo chuan thingtla nga te le start up ho tan te po har sanna han ti la awlsam zong na tan thren than han ti te po kha afin thlak viawin ka ria impon is pu deputy speaker a khai khom na tak tak tan chuan kam phur tlang in ka ria Mizoram khualzin omzenei tham economy ta na tha tham kan nei ta November thla tang khan aizole chevela hotel te guest house thapa ngai hi chu an full de urengani mi khual thena turin la nei MT nei WhatsApp group te kan ho tu ten kan department ka tho pui ten an siam saka an in thleng na sa e keni chu kan khat to nang nin in thleng theim tin chung ta chu tianga chuan mi then khatina kan te dana chun hotel nei te homestay nei te hlok nai mo kan tia ani ngot lawa aphur tu two wheeler taxi driver te taxi nei tu te tin andor te akongkama dor nei zong zong te khang ho te tan kan hlok na ani tel veka atop kho ka chuan kan rama poisa sa lo anrom poisa ron ken lu khami nuai rukina sang khat po keng lut se nuai sang ru ka kham Mizoram ipte non thun ta chu an virvel chu poisa virvel circulation of economy chuan o money chuan economy kan ti kha aron drive don ta chu pu deputy speaker kan mathlir ani chumi tirem chang thei tura amendment kan non putlu phur taka min soi puya min do da lo mai ni lawa kan ti sual da po min ngai dama min pass puyan du hi kan lom tak zeta pu deputy speaker he the Mizoram registration of tourist trade amendment bill sang ni som ni le parukhi pass karon dile kanome Oleh ka minister sa takin the Mizoram registration of tourist trade amendment bill 2026 to house pass pui turin aron dil ta tuna bilang ang lo ni lo the win statement of objects and reasons number 2 so pass pui tur ani anga number 1 3 4 le 5 te omit tur ani ang tuna kan bu anga pass rem ti apiagin rem ti ula
rem ti lo kan om chuan rem ti lo ti lo ti la ole the Mizoram registration of tourist trade amendment bill 2026 to House hian lungrual takin a pass ta ani Speaker Kalome.